abusuafo asam kase bi asi na ene maboto pa kire se ede na ebe wiase bema betu kwan aba be fa ne yere ede na koka ne ho so abanko gya ne ho a bema be gya ne ho se nansen yahwe a ememe kumu ma dodo ni ebusa se dien na akofa sa asem no aba anope yeda sori ya mu amanya bi atie no yenua ba bi oni ni kun yesi oba ne de jamfu ya be ma no omunyina ya ashtanfo omote Columbus Ohio America ya santifo kuokura wo ho no be ma no na ye ensumankwa ahi na wopa no ni maame basra wo mu wa America ho ena wo yaleye na oba no de ne maame ne ba Ghana unfortunately on ba ye no ena oba ne maame ne bewuye to obeya san ko back ne kun ho ne ase ene ne nansa no pom sole ye no ena oba ne ka kire ne kun ni se odua be ma ne beku ni ho no wo ye to ho mu asem ni o ye bebe oduo ni nyina wa wo ka kire ne kun ni se wonim se boa me a wo de me ba abro kire nti ena me ne wo nkwala anan na me de mi hu se wo ye me nua be ma na me call Ghana me maame yale no makonunu oboni pakron di bibi se kwasi duo se kwakudua na ese ne mprada da wo ma ya ware eti me kra na me hye no oba no cheso oba no ne we abrante ne Ghana ha enti me de me krata ebe kwa akofa no woni papa ya wo nkwala anan se wo de ya wo mpe no a jani kom no akọ no ba bia na nti papa ne kasa nu nti ano pa kra me sole ye no man kwa adwuma ena otete oba ne daye na obo oba ne tirimu tuo eno no ye real odu ni so se me dan no mo fa masimasi mo fa eniema bi o garage ha munye ni sei ma sendi agent ne number mamo munye sei me body ni de mamo nya no America ha mo fa me nkofie na mo fa me nkoto ba agent nchen chese eyawe wosem woti wo pema ne kasem se niema ha no na no na ya to yensa afre ye papa Dr. Daniel Fojo or a lecturer Garden City University College or a clinical psychologist e o konfa no che na ye busa ne se bribei ene ye ni patse ene ye ni obekire ade kakra na ye hunu senkyere ni bia ye be hu sentiribom de papa ye obi beka se ye bibi na ye de bibi fo beka se bronsam ifi abai fo na akobo jagu na ni so eti ebe me papa de yakọ school kakra na ye tie oduo no epesi etie oduo no ansa na etie oduo ni wi a ye papa ni yakọ school na fe ye bie phone ni ya kasa kire ma ye de kasa kire ma se munya de mu yo tom ye nyante ye maame no na rawusem no ambulance ne baaye no na ba ma na wu oba ni de wo mu ba se ba bi o das si ano ano odenti ye production krasen ke ne oba ni nua be ma be kasa ye friend no July mu a okwa America ano pay ya ko akwahwede be sie eti ye pam cha mo ma yeti oduo no ye papa ni be ku ni ho no oduo no mo ma yeti me yo oduo di abro me fie no me de ma so nu afama inshira anopa ya aka chem se ono maame ba Ghana na one Emmanuel di omhyehyɛ awade a omatena wasa a won ne hwɛ no enti wonti me ntena bi na dafo na eneme Emmanuel di ana ne kunu no efi day one na me dem meboa na ede ne ba abrochire ene ya wona enu nkyese meyire no no enti no ode nkrata na be fa Emmanuel di a ede na ba America asomo ka chema no pa no enti ma me anko adwuma enti enoma na mo America no mon friend abus na on friend Isaac no membership no man me sende phone number bi ma agent number na mon contact agent no won chem de membership no man no man bi o basement mo kiosk bi si epono na no kiosk bi si asa me backyard o imu ayema
moto bi wo ho metutu egu backyard wo me de ho no manyina aka ho me saw moto bi wo ho e wo garage wo eno so metutu e ho pass me de egu bag mi moto ni mi no pass me egu moto bi bag mi eno so se mo anya me ye ne sa anya sa da metua duty mpese metua duty no ma metutu pass no nti dura no ahyehyɛ nti enkra na no em say dear Grudge, minimum dinkra. Momo de asemo de me body no. Ebeba Ghana. Mempa America, mo fa men ko to bleje nchen. Me de nyame jamu nyina mo bia mblemu no mo mblemu oba no. De maya mani nyina nani anso se kon de me nam so no. Me so me huhu mo bi nkeka. Yo ene mo ma ba dabi ibeshia. Hello Abra. Awira ho samu Mamu nyame body ni wa America ha momfa me nkɔ Ghana nkɔto beje nkyɛn oba no sɛ oba Ghana woni ma no adue bia be hyehya wade do yɛnte oba na sɛm de nanso pɛde ye papa ya kan so ɛne ye ba begina ɛdie na Ghana fo ma bi ye hyehyɛ doctor amen. Good afternoon. Good afternoon. Ba jo ho te sɛ nyame adom me ho ye pa oduo ya yitie yi na wo hwese de be ma yi kase ya ebi before de be kase duro abobi bi aguna ni so na ye de ba enkrata mu a wonu hunu ni sese me aba ahomete kakra na in fact minya kwan etie audio no na me kan story no ahomete say ohwe na eniso de a say de okay baby a free de be kan say bi aduro bi na obi abogu na eniso ana say bibi na abehye ne mu na o yesa na enso so o de wadwene kɔ de ekoso wo de trimu ankasa obehu say no ma hye ne so say de odi kan kan na mfiti ase no no ma hye ne so na enso so sa no ma na hye ne so no most of it ne no ma enkaye betimi aswa no ebi a mfiti ase no bia nso ano na akoso aduru mpempenso bi na ye wiasma e we die ye kan say se obisa Ghana ni bia na so obisa obi akọ wiase bia obeka say ze de wiase ayedin din a ni beka say wiase ayedin ayi because of yenkita hodie ne ye kone ye ba ho normal eno na ma wiase ayedin na sa normal ya na ema wiase ayedin no e de pressure bi ana say ye fa ne stress bi etuni paso stress no nkanya problem but se stress no koburu nipa na ho den a wode ko sa stress na akoye problem na ohwe ayi se de papa yi kase ya uhu se enoma na adwina asama ye ka kire no ana de wo famu no at that time no wo hu se woni akwan bi obetimi afa abroso de obehia ne se obefiri saati bi anim ofiri mu a no so ni understand ne say wo free mu no ne solution ne say wo yi oyire free ho na ono so afa ne nkwa free say de so faka say de na wa ye no won wa ginu dada kra say ono akra be je de nkwa free nsem enti sa na ya netie in fact ya pa na say de obusa me no eno so no sa hwem kra na ya na enye tra keke say stress na nipa ne fam nkwa keke de papa yi fami obi afamu a wa anya de papa yi wagina if we say enoma bi a eka ne bobre ho anase de ye wo na eka ne ho ye bruni ka se be fa ne genetic factors bi ho a e ma wunya sa ho den ne kakra e ma wo di gina e na obi wo so aya na wo mo metwa ne ho ahia no futu se ma ye de be ma no anase se ma be ka to ne tirim no ya na etimi bua ne kakra e ma ne timi eko sa kind of stress bi papa de wo hu se bibi se ni ho akoye se e wo hokra na wa ama na adwene anko saa no ma ne so enu nti no ono nko ani tirimu e na wafa ne se sei na meye de oye ni ya normally ye fe no homicide acts no owie no no asa afa ne nko asa free ne nsem che se I know na bro ne so ama wo feel say the only way ne say obe free saa te bia we mu ye so obe fa ne nko free ne nsem ne ohun saa problem ne bi na wasa afa de ordinam ne so ma saa problem ne ba ye so free ho
no anything them so akoye sade doctor answer na obi betu anamo ati say one na yire nete bia wa hu science bi no na escalate abegina ha si ani ni party na bibi sa akoso asade ye be na ye ne ayetwa ho ahia no ye betumi aboa no because papa yi bia wa show science bebre wa ni nkomode but wa ye niema bi bebre ya ka bia wonya obi ne ni susu ho ana nko bi hu de ekoso na ko betumi aka bibi a che no si ani ni party na bibi sa akoso kwan be na be fa so betumi aboa wo ekwan bebre in fact in a face value the mechanic say woni ni paneti woni mi say the ni paneti fine normal said you very normal is sape at least also bisa questions kakra say other than saying said the oye no maybe assessing and I say only the paneti kra na ni nkomodi mu no umwa the common one here nipa ni go ahome on kasai but sad dey na why na che say bibi a wo dwene ho na ai dey ahye de so o pe kwan bi so afiri mu but e bia ade ba ko mienu bi ntino sa obi bi na no kra ka kire wa wote ne nchen ed obi wo so kra na ne onyo bi a ne rate afifi ade ana ne refi ne ho even kan sa but obi say within shortest time no omo ana ne refi ne won ne to wa ase ne refi ne ho bi ana say omo ana ne yemu ase na ni dida baby ofun ohwe trawo ya na kan sa no ase na da me no din koma na de na wuyi ase wani wadwini ni ha that say enoma bi wo ha e koso ade e koso wo ne nipa no environment no enye ho na wo it means bibi koso ena unse bi dikan kan say enoma bi wo ho ya na e kan genetics ho obi wo ho a condition bi wo ho a enya nyini ho adi but stress na wo be famu no ene de abrabomu nsem de ne be fa no na akoyi apie ekoyi pia na ama say nipa no o desu ban bi a enikwa so dare dikra but de be mu hu pa ne ye wonim nipa ne su dia wonhunu ba wo ban nipa no na wo hu se ne ye bi sesa na aduane di asesa ne nkomodi asesa ne na ho keka asesa said wo ye ne no ma bi in particular bi no asesa e wo sa wo sha ase ebu se nipa no nyese wo busa ne keke na o ka se o bibia ya okay no agyan in fact wo busa obi se bi there na ekoso oh bibia ya okay next time there na ekoso bibia ya okay it means there is something wrong enye okay bia na ya okay okay bi o wa hu se de we ya nipa ne ka okay problem wo ho obey o si oba ne eka kire ni play se oba Ghana no ni ma no adua abehye shaware to wo de mi hu se minua enem wo ba no why we nyina awie kan wo ka kire papa na se chese no kura bia na se se ka doctor me free purely a medical side hono aba hunem kakra kakra de ana etie ne se enoma bia odasani bia betino na sum no e wo susu anso wo de odwene ho na me gidi se enoma bia koso maybe years so many years eno na be gina so ama oba na betimi akasa che akasa because asab na oba na ka kire okunu no menya sure say onizu say wasem oye me ka mi kuro be fa de tra enya possible wonu obi ahehya aware me yire no wo me no tifie exactly wonu obi ahehya aware a me de oye madam fo keke asem ma be na opeso okay ana doctor oba no so abo adwene enso wa bi oba no nani na wasinibo me ha yen ka ne sa wasini adekro na ase ono soso no bibia me na che na afi no decide say de besi bia nya de ensi me de me catch no say na eko but obema no yentimi a handle sa asem no ena edru sa pempen so we ya say de nipa na edwene no enye you can say in clinical terms enye normal biom enye the normal kind of thinking enti decision bia nipa na be take based on adwene na wo odwene ne ho no esusanso no nyina anye nti oba ne de no wasi ne bu eje so oba no na bibi ha no eye hyehyɛ ya wa hyehyɛ ne maame one ne ba ye ni nyina e bia me possible say e bia no onim de o pese oba ba ga na ba be sa e na oba ye so no waye na obi ka asem bi say e bi kura na mre na papa yi ba be fa oba na free ha no wa nya hwehwemu papa yi
anase so ye hwehwemu kura na no wa se da akata ni wo ho say me na me boga me de ne beko ikura no nya da ne saa de we etesi pa me de ne beko me de ne kwa ase ne na me kwa ma ware no o me ne na wo ne se ne bibia close saa manya wo nan die odifa da se dis so enye no ma bia de close saa o be bia wakoma wo no che edin just bibia si pa sana wadwene ana wakoma ede afiri ho nti ye possible say bia oba na kura no wakon ni mu ache na afi no ofo se kwan na bia afi de se de bia se wo mama ene se ne me so utimi jame na me so me de me kɔ me baabi unya me de ne me amekɔ in fact me kan kura dada nti de obeye bia ye de na ye ta kan no what can come into what can we en na kɔ fa saa ade wi abai doctor me nche ne meja o me ma osima me nsa tu yefo je ne aye ni patete se be ye ne ye hu se ye nua bi kwama ne bi mu atisa entempa no ano ye be ni pa sutire ana se ye ne akwa ye wo mo bi e betimi de aboa ye be boom na sa wo ye hunu bi okay so wo ye ya ne friend say homicidal tendencies we mu de criminal straight away but we beat is suicide na say ya na adwemu yare specialist for ye pushy for years ama your constitution ye free mu say suicide criminal em say na say akra president kan once for baby and all kan once na at the current year ne say nipa no the word no at that time no akoye yare enti no inu kwa say ehwe ne sa na question wo bisa mi e dia kra na be me hu bibisa enoma de doors pa because enoma bebre be ma ye hu sesan bi woni pa bi mu a ehun so so be tin ye sa de bi na me kan in general de me kan say de di kan medical abobo bi so but de di kan pa me kan say abrehun sa abrehun na hye nipa na woni ne tene so bebre pa abrehun na hye de so pa e wo say oye concern akra se nipa no enoma dada nyina oya na niji ana de oya e ma na niji ana no ma oye no mu ye wo mo nchen ya e ma na niji no se sa de nda so koso na eniji bia ni ho a e wo say oye careful akoye se wo ne onamfo no mahia da bia mu hia mu di nkomo a na niji ba afi mo say hia bi mu di nkomo na se nkomo na mu di no asa eniji na nke wo say nke de ba nipa ni mu no e masa e wo say oye concern about it they toss me nu obi o class so a ya na ebia wasora no pakra no na ho keka na se na niji anka odi ye no ma no hu se swat eno so hu bibisa se ye wa akra na hu ana se hu no obi oben hu a e wo se hu se eno so ye problem obi o wa ne na sesa de ya na ye common pa ye ne na ena mintimi na o na se me de me da mani tintem woni ti ade na ye me da ho sa o me dwene sa na wo hu se there is something going on obi o so na didi enna no e mutu de won timi na ene de oda pa bibi anye no batu sa afi enna na ye bibli pa academ enna na duane die dipa na duane die so no obi o na duane die be bibli obi o so afi kra de duane kra anya na kono bio eno in fact de duane nya kono ne ya na e komo but obi o na de so de obedidi pa duane nkwa na wodi it means dipa no e was some psychological challenge be all try to deal with it's a common ones ni but there are so many other ones obi wa ne de na what me ba na dwendwene na akoye se ene mi free wiase edru ho ne de ya na akọ akiri pa because edru ho ne de ya edru ho ne de ya na che se akoye se that is the only solution and if I be yi ne ho free nti basically sana etie yo doc ya da se ewie se wenya ye ho bre ye papa ye doctor Fojo or Garden City University e won wo kira de na o ye clinical psychologist e o konfanoche na ye nua ba ya ni kuom nyina ye se astanfo jamfu ayi ene papa yi omo odin bi e difference chises o se de ne Ghanaian bi ya wabɔ ne yiri tu abɔ ne hutu yi eni nti ne ye nyina ye pesi esua bibi firim na ebi ya mabiem doctor ye beda ase SOMPA ye ne awefo ne yetiefo nyina ye se ye da waspa yo abusuafo ye papa yi ne oje brown ye be kasa ye na ye be say tie tape no biom na abedwafo abem ya Grace fa tape ni tu mame
me yo odu di abro me fie no me de ma so nu afama inshira anopa ya ka chem se ono ma me ba Ghana na one imanu di o mhyehyɛ awade a o matena wasa a won ne hwɛ no enti wonti me ne mentena bi na daf na enemy imanu di na ne kunu no efi day one na me dem me boa na ede ne ba bruchire ene ya wona enu nchese me yire no enti no odi nkrata na be fa imanu di a ede na ba America asomo ka kyerɛ ma no pa no enti ma me ankɔ adwuma enti enoma na mo America no mon friend abus na on friend Isaac no membership no man me sende phone no be ma agent number na mon contact agent no won kyerɛ the membership no man no man be basement mo kiosk bi si epono na no kiosk bi si asa me backyard o imu ayema moto bi wo ho me tutu egu backyard o me de ho no man nyina aka ho me saw moto bi wo ho e wo garage o eno so me tutu e ho pass me de egu bag mi moto ni mi no ho pass me egu moto bi bag mi eno so se mo anya me ye ne sa anya sa da metua duty impesi metua duty no ma tutu pass no nti du an mo ahyehye nti enkrana no em se de du de minimo di nkra mo de asemo de me body no e beba Ghana me pa America mo fa me nkoto bleje nchen me de nyame jamu nyina mo bi amblemu no mo mblemu oba no de maya mani nyina nani anso se kwa de me nam so no me so me huhu mo bi nkeka yo ene mo ma ba dabi ibeshia awira ho sam dabi yebeshia yesi bebie ni we wisi efiri ho a ejani ho ubekwe mkra bi emfitiase ni nyina no pede ye nua be ya sema papa ise waka kire ni bia na bebe oba no wonyada papa ne saa fitiase no nenso bogasem nti ubehwe busuafo kra bebem nyawe ne nko wa no boga wo behwe America no de ukro no o ne awo nkonsa ne ede ne kɔ na ma bitiri mu odin e ma bi wo kan ese wo yoba wo kan masem e ma bitiri mu odin papa ti de epone nkoa na papa yi wode ye wo anti wan fa wani antokola tumi nya kokuduro ko gina nanim se me de onum se boa wo boa me ma ye ba America enu ntina me no wa wo nan na wo ye madamfo ade asem hunu no hello Mirama he ya me de na me pa chona ti sai erade adawro ma me ho ye mpa chona me ne wan na e ka te frɛ me sofo ma me wo sompa na nso din de sei me pa chona bi de sie da bia de felo we asabna mo ka no e ka se fe Canada e Toronto na asabna mo ka no mbese bi su bi chebo kakra e chisi amo akoye ne na eti asha be ma ya wawi na me pa chona ne okay na ye omu fie ni ane asu fie ni oba no so sa ina ye fie one area ni mi nyina ya ho na chisi no no wo Ghana na wonya ntu kwan wonim ge ne dada enti ebe so okọ abuche ba edo da obi hu ge ne na lo hu ge na ma marriage no say ebia na ebusiafo no omo beba na hwehwem yi onim bibi omu ni wo ye no ho ade le ode pipa be fa de kwa abuche ode wo dai na wo hu ni na no ge no ye ne ma bebebe wo America fa enye a chese be ma no onim ni ma wo go to a lot inti Emmanuel Dia amota no wasere a former Black Star player no Emmanuel Dia obobo player no and again the old boyfriend Emmanuel Dia swap sharp ina ni ata star inti player ba you footballers for ani atopa footballers atopa that's oba Ghana na wa wo so no a na ati akotom no footballers ni atopa o mutade am den yeah nti enu mu nyina na tie nti sem na ekoso ni nyina me say me pese me jira so ache agabeti nya mam voice bibia te say ekoso say Daddy kasa ye tie ye pese ye sua de eti ye wo mle kire kasa kakra ma ye
yeah enti ama ono no be ma no eya na o de yes ade no because then na ya be na che US won nyina no amanfo ene de ga ene na se fa che say no mo to New York eno mo bufu hoko Ohio nti Ohio ni na so a de ga ne ya na ya ba o ma me che say o ma me wo Ghana ni na be ma ya no mo ye because of nkan nti mo ko fa ma me ne betra US na ma me ne ya re no mo call back yeah ne de ma me ne call back so ko hwe ne ya re no ti mu ho no na mo so fra ko hu Emmanuel Gie na no ne shisha fa o ba ya che say no I don't know the ba na ajire ma me say ma me no so ko bi ansa na ma me ni film e ko ye ho ade we ka o je ni ba ka o be ka sa ase we di fe amoako a e ma amoako ke ase no ene ye se bi nkeka nti ya ba o mo last born eno ye o di ni koma na e ma msewa efie na me de usiye na me de ma ona pe na me yere me ne o ka o be kai nti anope kra ma me nya de me nkwa adwuma nti ayade anage ne ya obo wa bona to a che so no wa bo ne hen because me say o di ne to o se me ne na ma packing me ne ma do e say anything eye ni ni aba ko na say na me so no de ba US na abo so mention na abo so ni ni a odi na chi chifini ni a ono ne bra odi na chi e na o se ge na nhwe na kwa o mbe fa so e de na baga na ne sa kai odi na wa be but some na be kama aha e tem be afa but me iti ma ata mo kana me no e se me fo na me chiri mu kakra wo ho nti enye sa chisi no oni ni mabusi ni na yeti one area wa Asante Newton Pacho Mira na mo Ghana Ashtown jamfu e no no your boy better so a high timer or you be our premier niba. Very good. That's it. When you premier niba was this one, or no, 77, you're going to say, or nay, class of people, or more address, and or more baby one seminar after, or more movie. Yeah, you do to me, Sammy Pacho, Chissy, Blaine, can you broach your crown or Kobaya, Kage, one waleno. Very good. And if I'm a no. I say, ma'am, I say, I'm not ye mistake, Kaka. There be some American say, Pewa no yes, on Pewa, and young someone could not be no, and Obama, what did just what the place or woman as I do when you ask, and then left Yam Koya and Kaube or Bepemi. Women answer for what you do. My ma'am, and John, a dear no canty, or chef's outside one of them. When you say material things, and then near maybe Yami aboa de kakra wanyamo ofini US aba nti wabe hono nti wodi pe no ano no boana me ma ni so nti sa so obe di o ye ne de old friends na na so for obe ko mo back ono na na e koso akoso a che say back and forth a che say be ma no na che say enye ije kwa ma no ya e di akodi yo bra ya da se pass watimi afre from Toronto now din edi nkomo ati say